Hagani ke step kanyo tarik jong ni bna pra jong snem arjar ar hulai nga penpau ke jing sngu ke bakrau banyo ya kendo badu presiden rangba jong ga UHM East Jancha Hill District Clearet Mastar Bersenli Singchai we now presiden rangba ubayalam ya ka yap ka im jong ga judgment riu jong i hapo ka district bat hapo ka judgment riu kasih penari barok we ngapan pau ya gani gajing ai kuble hagba ila pai kmat ro shanga we now referee jongga East Jancha Hill District Football Association hagba ila don ngata kamasem bakloy bat don ngata kamasem ban ngolem kum yang au referee ban ai ngba ban ai give ya gani ga bud bat ya ka stocking bat ya ga nega Wolvin hakaban spray haswa bangan kendok ya ke kem jong ke distrik tengah nak kaliang ngajonga nga ai kitbok kirweng ya operation rangba jong ke UHM Mastar Bersenli Singchai ba inyo ya ke merkepat ke bakoi ke bakia ba binyo ya ke jingtip ke jing simpang ban ya lam cucu ya ke seng UHM hakaban kiu sekaman hagi kam jong ka baro nak benta ban ya da ya ke ribat ke jai bendri ke jongi bad haga jo ke por kamnyar bancem kum gane ka seng balang NGOs ka bapai kmat kum changa referee ro namar ngayo i kane ka seng hagi babon gi kam gi bakalerap hapo ka district jungi kum hagi jingya briu bad hagi we ha kane ka isu barang sude bro kala kren hagi jingya day bad usrok ba national highway sik hapo ka headquarter jungi ha district Clearet ngayo i baga government kala sim action tena kata kadaw nga nangaliang nga junga kum referee jong agentia nga ay ka kitbak kriweng sajisen baka ni ka seng kanya sikuman haga jing trekam nga jungka im slam UHM East Jancha Hill District Clearet Kubles bon Kubles bon presiden rang baga UHM krimen baga seng kanya sikuman haga jing trekam jungka Kubles nor kalem bat kaseng jungpi Kubles bon